Ni oro oseluoro gwenge mathoth kolero ni kata mana kaunti ma Machakos bende ji madirom 300,000 ni kama rach mokalo. Jadolo nojiwo piny owacho mamalo, tend counties kod jokanyo mamoko mondo oti kuom tudruok mar neno ni kony mar chiemo kod mwandu mamoko chopo ne joma chandore kaluwore kod oro. Sapit ne loso e kinde mane oyango chenro mar kunyo pi e kuonde ma oro nitie. Which is hosting this event today. No, we have a Chumbo Kesibi, Lord Bishop. This reference is from Okony Diocese. This is the group which has done all. Serikali ya county, mashirika mengine, kanisa ikiwa miongoni mwao na serikali la kitaifa. Tutainuka sisi wote kushughulikia janga la njaa kwa wananchi wa Kenya, kwa sababu it is a reality, ni jambo la hakika ambayo inatukumba wakati huu, na njia moja ya kuonyesha upendo moja kwa mwingine ni kuhakikisha kwamba kila familia ambayo ina tishio la janga la njaa imepata msaada.